In the Bankulu. Omthandazo isabatha eminye sabatha mayibenhle kwabangcwele Mawande sekumphatha konke. Nkosi acele Nkosi umfundisi ushozo wasemangweni amen. Sandelo sisabelelo somthandazo wesabatha. Sabelelo senkumbuzo ezulwane. Senkumbuzo okuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngiyayikhetha inkosi yasephakame. Amen. Nkosi yamakhosi wena owazi ngingakabikho esiswini samanje emathunjini kamama ngangakabunjwa angibumba wena ngiphambi kwakho somnganise ngiphambi kwakho Nkosi yamakhosi ngiyacela kuwe osithi ngolwenkosi ngiyacela kuwe nyazi lesu uma ngilapha Nkosi phambi kwakho ngibone ngangenalo ulwazi ukuthi ley'nsuku ziyakuba khona inyama yami isabona ngaphandle uma Nkosi-ke ngihleli lapha akusiyo intando yami akufanele umuntu kuleli bandla ashumayele hleli isiqi noma ehlele enqoleni ehamba umthetho walibandla bameshumayela uyaguqa kodwa ngazi noma ngikubona isibilini ake ngabona umfundisi ephakame engeniswa ethwele ngengubo ngangazi ukuthi lo mfundisi uzophatha inkonzo nabanye bethu abakhona lapha ethempelini angikholwa ukuthi bebengacabanga ukuthi umuntu uyophushwa ngenqola kufanele kuba akhulume phambi kwabantu abancane izolo esini fika ingane ezalo umzala wami ithi baba ngiphuphile ebusuku yengwasabele namaphupho amanye amaphupho othi ushembe awufa baye bathi uma bewaphuphile abantu kusekuseni sebethi nangu uNkulunkulu oyini kanti kade bephuphe ebusuku uthi ke lo mntwana baba mzala wami uthi ngibona inkosi yasephakameni iphuma lekhaya uthi sengathi siyaguqa yayisiphenduka ithi kade ngilande umfundisi ukuba aye ehleli iyamfuna inkosi ngicabanga ukuthi beko level ngesikhathi ekhuluma le ndaba uthenge ngo-2 kuya ku-3 wasengena ucingo bengilele nje ngingumuntu ohlalelela angisakwazi ukuvuka ngilale kusukela ngo-December ngashintsha isibhedlela kusukela ngoJanuwari kwakufanele ube uphele
yami January kodwa wanqaba Nkosi yasipha uthi ngawo 2 kuya 3 kungena ucingo liphuma ucala umbangela umdluli uqala ukukhuluma izinto eziningi ezinhle nje ezingangithusi ekugcineni uthi angazi uNkulunkulu uthini kuwe mfundisi nase ngiqala ukushaya ubalo message nje uthi ithizwe lenkosi onyazi lwezulu angikwazise ukuthi uzawumenzela inkonzo kusasa yithi mina baba uvangeli hawu ufuna uvangeli mina ngikwazi ukuhamba ngokuvuka ngiyavuswa mangilele manje ngizonza njani uthi kangazi kodwa ke uyakwazi konke ngingene nginovalo kakhulu nje njengoba ngihleli lapha wayesesondela wathi seliphinde lathi ithe njalo ukhuluma uhleli khona lapho kuyishi ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngibonga ukuthi mawuphinda uzalwa hlanu amehlo amaboni akwenzekanga ukuthi mawuphinda uzala wesihlanu phakathi kwalolu hambo olude amehlo ami angabe sakona othi mangifika kuyena ngiletha abantwana maqala inyanga kaFebruary engithwele kade ngithi ngiyesaba ukuhamba ngizothola kanjani phambi kwabantu mangifika ngizoyikhuluma leyo ndaba yini mangifika kuye uthi phila manje mfundisi usethe ubombe ngahamba lekhanga nesibili wasengiphanika amanzi ushande Nkosi uma sifike ukukhonza Nkosi senziwa izolo masifike ukubona Nkosi yasekuqaleni senziwa usathane masingakuboni kasizenzi senziwa ukuthi mhla uphuma kwalenhlanda bathakathi kunamadoda athi sambana athi siyasifike lapha wekhona sibonile ngesonto endlulu ukuthi lamadoda kanazange afe sibonile ngesonto endlule ukuthi lamadoda akhona ngaphansi kwamanazareta mhlawumbe angiqondile ukukhuluma ngalezo zinto mhlawumbe abafowethu esibathandayo nobe abangani bethu mhlawumbe sahleli ndawo incwadi kaMalaki uMalaki isahluko sesithathu incwadi kaMalaki wamana amabhayibheli afana nelana itholakala page 796 uMalaki isahluko sesithathu ivesi lokuqala bheka mina ngothuma isithunywa sami silungise indlela phambi kwami uyakuthi inkosi ngicela sizwise kahle yena uyakuthi inkosi enifunayo iyafika angithi kunjalo manje angiphinde futhi leli verse bheka mina ngiyawuthuma
isithunywa sami silungise indlela yami phambi kwami uyakuthi inkosi enifunayo iyafika iyaqhubeka iyafika izuma isithunywa sovumelwano esifisayo bheka siyeza usho uJehova wamabandla amen ncwadi kaJoshua uJoshua isahluko samashumi amabili nane ivesi leshumi nesihlanu kepha uma kungubi kimi ukumkhonza uJehova khethani namuhla yena eniyakumkhonza noma uThixo ababakhonza uyihlo bengaphesheya komfula noma uThixo bama-Amori enhlezi ezweni lami kepha mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova lapho uJoshua wayesethatha isinqumo sengathi lapho uhleli khona ungathatha isinqumo sakho ungathathi somfowenu ungathathi esomzawa wakho ungathathi esikama wakho kodwa thatha esakho isinqumo uthi lapho uJoshua mina-ke nendlela babehlumuka abantwana bakwa-Israyeli lesikhathi babeqala kukhonza izithixo wanquma uJoshua uthi mina Joshua nendlu yami ngizamkhonza uJehova mina Joshua nendlu yami ngizokuya ebuhleni ningambhali kabi angikhulumi lezi angikhulumi ngomuzi ongawazi ngikhuluma uzosebuhleni amen mina Joshua wathatha isinqumo nendlu yakhe ney'ngane zakhe wathi mina Joshua nendlu yami ngizamkhonza uJehova uma sifika lapha ekhaya ngake ngakusho lokho angiphile namhlanje bese ngishawa lokini uma sifika lapha ekhaya phela inyanga ezulu engaphethe lutho ngake ngakusho lokho kwami nje leso sikhathi kodwa-ke yayingaphethe lutho kodwa ngiphinde ngithi lowo muzi esikuwo asitshelwanga sophinde sidlule kuwo amen kanti manazalwa sesobaleka sesifikile thina nje siyigobhe sikhushwa ngama-wheelchair yabona nje ngihleli ney'qabavu zey'nsizwa la zingangishiya khona la kodwa sesingabaleka sesifikile uthi uJoshua mina nendlu yami akasho ukuthi sonke siyebuhleni wayisho kubantwana bakwa-Israyeli uthi mina nendlu yami ngizamkhonza uJehova mina nendlu yami ihleli phambi kwalo uThixo lenkosi amen ithi inkosi yasekuphakameni ushemba kafi ithi akabulawa umuntu yayikhuluma ngentombazane ngalezo nsuku eyayihlukile
yathi mayisihlukile mayifika ekhaya kubo yayisiqalwa ukugula yagula kakhulu abazali bayo bangazi bazokwenza njani bayithatha bayise inyangeni kwathi kufa mina ngigula zabelungu nezamandiya ayishongo ukuthi amandiya yo niyazi ukuthi yathini ke sengaboshwa mina namhlanje kodwa yasho lokho ke usiba ithi yayisho ezinyangeni zabantu nezamandiya kwathi kufa yagulana ithi basebeyibizela amaziyoni ithi inkosi yasePhameni afika amaziyoni le ntombazane ayikaka eyithandazela ithi bathi beqala kugqula ngemboza wayesithi umongameli walamaziyoni akenimeli niyabona nje kule ntombazane na bathi abazalwane bakhe wawo umongameli sibona wathi khona isandla sikashebe kule ntombazane asikwazi ukubeka isandla sethu phezu kwale ntombazane ngoba inesandla sikashebe yayisithi intombazane hawu ushebe ufunani kimi ngoba mina kade ngahamba ePhakameni manje ushebe ufunani kimi futhi angisafisi nokuphinde ngiyibone ingubo emhlophe nithi umuntu kaNkulunkulu no umuntu olala kangaka ithi ke yayisho mina angazi ukuthi kunjani namhlanje sengathi angazi noma umuntu sesidale ngawo izolo uzawubuya umusa awukosi uNkulunkulu wasePhakameni yazi lwezulu ngifisa ngibonga bonke amanazaretha ayingcwele amanazaretha lawa bethi ungafi awufi amen bonga abefundisi ngababala ngamagama kodwa baningi kakhulu ngibonga abavangeli nabo baningi kakhulu Nkosi yamakhosi ngibonga abakhokheli yilanga bangene endlini ngilele ngibhethwe izulu sengihlinziwe babe ngama-23 bathandaza bathi Nkosi siyacela vuka babe tshena wena angimazi lo shembe ukhonzwa kanjani ithi ithi Inkosi mayiqhuma le ntombazane ithi ayizange ibuye ePhakameni yaze yafa ithi angifuni ukuphinde ngiyibone ingubo emhlophe ngiyabonga ke Nkosi angaze bengasacabanga futhi ke angivume kwaba ingcwele isono wathi masekuhlungu kungehlula umlenze wami ulengiswa emqadini kwehliswe ngilalewe esibhedlela eMakhoti ngalala esibhedlela saseThuli bafike bathi khona ngeke usizwe lutho siyaqhuma angiphumanga nje ngemvume ngaphuma ngicela iphasant wayesemthuma uNkulunkulu umuntu engamazi esoke kude ncane ukhona la ethendeni wafike ngangazi ukuthi umuntu uyalashwa endlini odokotela baze bamhlinzele khona la emlenzeni wami ngihlinziwe eNazaretha ushende sethuma umuntu owakhamthanda wangihlinzele embhedeni ekhaya kimi ithambo lomuntu angilazi bengiqala ukulibona mina nengane zami zayiqala ukubona ithambo lomuntu zabonise ithambo lakhe ngithi shembe uyinkosi yamakhosi
Ngenye amadoda amathathu. Ngiyathanda ukukhuluma ngala madoda amathathu noma ngaqala ukukhuluma ngalo. Amadoda amathathu ngelinye ilanga ayengene umoya wevangeli. Ayengene umoya wokholo. Ayesephume ehamba eshumayela ivangeli kaNkulunkulu. Kwakuthi manje amadoda ebheka ngasenyakatho. Kuthi ngaseningizimu lapho eqale khona abantu bese besiqala behlubuka. Athi bebheke eMpumalanga. Kuthi ngasentshonalanga lapho eqale khona amadoda bese qala ehlubuka. Aqala manje ahlupheka ukuthi shumela wethu kanti uyini. Mase sidlula abantu bebebuyela emajwabini. Mase sidlula abantu bebebuyela ekuphuzeni ekubhemeni igwayi. Benze zonke izinto uNkulunkulu angasithanda. Base behlangana lamadoda amathathu athi sesiyabona ukuthi khona into esihluphayo. Khona indoda esihluphayo. Igama layo uSathane. Aseqala lamadoda akhayisu ukuthi afune uSathane. Afune uSathane. Angazi ukuthi uSathane ufunwaphi. Ngoba amakhosi asephameni athi uSathane uyangena nasempilweni. uSathane yahlala nabo umuntu. Akhathaleki ukuthi wembethe ingubo emhlophe. Akhathaleki ukuthi uthishembe inkosi. Kodwa mayisengene uhlala naye nje. Anemfundiso kwakhe. Athi ushembe benda kusunywe athi yena ngangcono siqale phansi. Athi manje ushemba sibheke eMpumalanga athi yena ngangcono sibheke eNtshonalanga. Angikali ukuyikhuluma le ndaba. Kodwa ngizwe ngifikela ngoba uma ushembe ephuma into yabazwe khona amadoda ahamba nawo. Athi shembe sihamba nawe. Siyasifike nawe nasebuhleli siyasifisa ikhona. Ngesikhathi ushumayela nathi siyoba sishumayela. Soba senza konke okwenzayo. Singacabangeli eManazaretha ukuthi mhlambe lamadoda safa. Khona umuntu uyangayisola. Noma kuthiwa awenzi kahle athi anginendaba. Noma kuthiwa zilungise athi angikhathali. Uyawufa ngiveza umuno yini. Manje sokweni ngiyobona ngoba ngingekho. Uthi ushembe uyathanda abantwana abasolayo. Sengathi ukusola ngabe yinto yethu eManazaretha. Amen. Mabe kuza nje abantu basephameni bethi kuyeke lokho. Ngasho wena ngitshena umuntu mina. Abantu laba basephameni baUNkulunkulu. Amen. Usho njalo uDavid. Uthi wena Jehova ukimi. Noma ngabe esigodini sethunzi lokufa, kodwa wena Jehova ukimi. La madoda-ke okuthukuthela abe sevumelana ukuthi sizawufuna uSathane sesithoba. Nathi besingakusho. Kodwa sipasophe ukuthi ngesikhathi sikusho akanamathele yini emhlane wethu. Ngesikhathi ithi ngizamfuna uSathane ngize ngimthole ahleli yini phansi kwalomjiva ushemba athi angwemba. Ahleli yini phansi kwesiphika leso sembetheko na.
ahleli phansi kwengubo emhlophe lesiyembethe sonke nje besilapha athi ayamfuna lamadoda asethi sawulinda asina ayisebona ihlathi amahlathi ke indawo ucatshanga wonke umuntu uthi kunezinto ezimbi khona ayisethi somthola hlanu kulela hlanu ayisebheka ehlathini abheka ehlathini usathana ngazo ithi Nkosi yasemfameni usathana omubi iloyo angene phakathi kweni maNazaretha athi ngiyayikhetha Nkosi yasemfameni ithi ngivame ukusho nithi amen njengoba nivame ukusho njalo ithi lo sathana unamandla kakhulu kunabo bonke usathane abakhona usathane uthi mayifika phakathi kwenu akuqe bese ithi ngiyayikhetha Inkosi yasemfameni bese ithi amen ithi wenza konke engikwenzayo uma niyabonikela uyasondela uma nishumayela uyasondela uma ndidi uyasondela uthi wenza konke engikwenzayo lo sathane ithi ke wona unquba amaNazaretha lo sathane wona wenza amaNazaretha angabhekanga besabhekana ningangezwakala ngizawushayida ngikhuluma ngonyaka leso ngadideki ngesonto edlule ngangihleli nabanye abangani bami angaze bafikana ngithi mina bafowethu ngesonto ezaso lisahleli ndawonye nje kodwa ngiyajabula ngoba laba ngikhuluma nabo sihleli nabo lekhaya amen ngithi ngesonto zamadoda konje sobe sambalaza ndawonye ushembe ngithini kwafika noma kwafika ukugula umuntu uyagula nje noma ephila so lisahleli ndawonye ndisibuka lapha engathi siyabona nje lapha engathi siyabona nje abantwana basephambili amen angihleli lapha izolo asamboni manje ithi lapha Inkosi inyanga izulu ithi mina ngizalo ushembe yazibambana sifini yathi ngizalo ushembe yasizibambana yathi ngeke umuntu ongishanga isibhamu ngife nami maNazaretha nani khona amen yathi ngeke umuntu ongishanga isibhamu singife yathi kodwa mangenzeka lokho umuntu angishaya isibhamu ngife uthi ngiyangibona ngishona phansi bese ngibheka phansi bese ngiyafuna amehlo ngifike sengihleli khona ngabe isono libangithi aguqe lo muntu wayengihlinze ekhaya kungabe isono ngeke wethu nyoshwe uqabudodela engikhona ushona Nkosi ukhona loguqe nje bambona ethi nyoshwe semncane kakhulu ambheke nje ithi Inkosi yamaNazaretha ngifika la uthi sethe ubombele ngekusafa amen sithande umkhulu wesibotho sithande inyazi wezulu sesibheke kuwe amen wasihleli nje lapha sibheke kuwe sithande umkhulu wesibotho sithi manje uThixo ithi inkosikazi yase-India ithi ngangithi mntanami lo Thixo akabe wakho ngoba soba uThixo mehlela eba uThixo kama wakho mntanami kama wakho ngesisikhathi uthi mehambe emhlabeni uthi kwaku inkolo kamali angisena ndaba ngoba soba uThixo kayihlo ngoba uthi uSithixo ngalahlo ngalahleka usuthi hayi mina kwaku inkolo kababa la ngizange ngimbone imishembe futhi ngangena indaba noshembe mina njalo umfana wakithi eMaphetheleni engithanda lo mfundisi uGcweza waseMaphetheleni ethempeleni enhlanzini uthi lo mfana uthi noma
mina ngimbona ushembe mina. Uthi noma ngihlabelela ngimbona ushembe. Uthi konke kuyifanela kimi. Akukho ukudikiza enqulweni yami. Lamandoda asefuna ehlathini. Kwathi maseyakoshona ilanga, angazi ukuthi afuna into ayibeletheyo. Ayicabanga ukuthi afuna indoda ehlala kude nawo. Kana afuna indoda ehlala enhlizweni zawo. Afuna indoda ehlala njalo wakhumbuza ithi nyeke lo shembe likhonza abanye uThixo. Athi ma selanga seliyoshona ethi bafowethu sinambili sabayile manje asithole le ndoda sihambe siyovuka kusasa siphinde sibheke ngoba le ndoda embi esidukisela abantu esibashumayizayo asiyithole kanti sezoyithola asho njalo nje kanti sezoyithola ithenye awu khona ngibonayo mina ubona uthi yini kanti seyithola indoda abeyifuna ngenxa yemali awu ngenxa yemali Yesu lengesiphambanweni ngenxa yemali. Indoda yoJuda ayifi ngenxa yemali. Hawu noma seyikhipha ngamasana. Ejaleliswa. Noma usukanganiwe athi hamba kumnandi ngizokulobolela. Yo. Kusiyana. Asebona lenyathe ifuna lamadoda abecabanga ukuthi kude abone ngokuse ikhazimula abone ngokuse ikhazimula asihambe yakulona ngathi mayifika kulona asiyabamba ezosika la sina into ehlupha mina nawe ngiyaze ngiphume ehleni ngoba nje ngoba ngisengumela ongagwanza ibele yonke igwanza uma inkomo ithole sekukhulila uthole ubisi lona ujothululwa noma sithole sekukhulile uyajothululwa azavuma athi ndawo lezulu ngephule athi ngisengishile manje Weshiswa yini shembe eNazaretha? Sazibuza nje ukuthi kulishiswa yini. Angivusi mina maqela. Ngoba unyazi phambi kwethu. Kodwa ngivusa amaqela kodwa ngithi athi sengishile kwanele. Sithandaze sithi Nkosi Baba sizwe. Sithi kade balibeke entanyeni zethu aphuma ethini athi yena sengishile kwanele. Asebona lamadoda into ayifunayo nansi ayifuna Satan uhleli emhlane kuwo athi beyibamba lento athi ake sivule aseyivula wasesihlathi emadodeni amathathu ayesecabanga angazi noma kwacabanga enyanga yathi ngoba sinambile wena sibanibani yesitolo bazokuthuma esitolo baso bazokuthuma esitolo bazothi esitolo khona abazoyenza ngosesitolo basebethi esitolo yonza esitolo hamba uthengizikwa sidle lento esizoyitholela inkulu kakhulu asho ukathola Satan athi sithole inkulu
wangilele phakathi lonke uhlobo lemali ngicabanga ayiseyithuma le ndoda isitolo ithi sibentathu sifuna umuntu nomuntu abhekane nesimo sakhe ngiyabizwa angikhulumi ngento ekude kanjani nami ngihleli nawo la ukuthi yangibuka ithi ukhulumelani ngami ngoba ngihleli nawe nawe leso sicelo sakho mhlawumbe seduze hleli khona wayesehamba lo kanti uhambe uyacabanga uthi bangisizile banginika ithuba lokucabanga wathi mefika esitolo wayesethenga iziko ey'ntathu lawa ntathu iziko ayithingayo wayesethi lesi saka ngisile ngedwa ngingakafiki ibona wathi angasiqeda wayesebuyile esitolo wathi kongeniyani ebulala amagundane igama lawo yini bathi i-Radix lwaphozela yini bayisho wathi angithi mamtingele eswini unqamula abantu bathi yebo wathi kinikani bazokuthuma isitolo bazolisuka phakathi kwethu esitolo wayesefika lo muntu wayevula kahle waseyifaka ingqungquthela yonke lento yopoison phakathi uthi ngifuna leyanto ngifuna lo sathane wangedwa lo sathane besimfuna lo sayingcwele manje angifuni simbange ngifuna wangedwa wayesebuya lo muntu kaNkulunkulu esefaka bafowabo laba ababili esebamnika laba ababili bathi balungisa nabathi yabona uthi lo mthumeli uthi bengenza isu bengifuna kudluke lo nemali ningi kodwa ngeke sanele besathathu first bebabili sihlukanisane sobabili manje bengenza isihambe lalelanda lungisani imkhonto lungisani yonke into lebenye iphethe izikhali ebesokulala ngawo sathane sokulala yena manje bazokuthuma esitolo abantu bazobulala wathi kuyejabule naye ethi ngiyobaqeda wathi qhamuka babe khona phezu kwakhe wathi besethuli sebembona amehlo semhloba sacwayisa basebenza okay kuphelile manje sibuza babubo sothi ehlathini ubanjwe yilwa basebeyisimeka mana zathi wena somba leyo nto ngoba kuyakuthi kwenza izwe lehluka kodwa wayibasomba lelo kuyifuna njalo bekuthi kancane ukuthi nike baba leyo nto leyo kuyibasomba noma selo ngasaphuma ubisi ukhiphe ingane wena ushembe ingane uyinkosi khiphe ungazophuma ebuhleni kodwa ngaloko nje asiqale eNazaretha engcwele ebuhleni wenkosi amen asase sesihlanu asiyelwanga ukuthi sothi masuka nasishonile kanti masuka la siyababheka bezana nabo sikilindele manje ukuyabheka masuka bathi bebeyiqeda insizwe emini yathi esinye ngizwe isusana sinyaka amasonke yathi hey musuyikhuluma lo ibambe emini yathi ngiyamathumba amanqamuka ayinana ngiqala ngozoqhamuka yathi le ngiphelelwa amandla yathi usengcono wena mnasavuma isuku waphela umoya ngapha wasala usathane wasala ikhazimuni hayi bantwana benkosi yasePhameni
ngizakhuluma isikhathi eside ekhaya ngikhuluma isikhathi eside ngiba nesiyezi kodwa ke la ushele oyinkosi emakhosi ungamina uthi kumbaba uMdluli angazwabe bemkhumbuza ubaba uMdluli bengikhona ngolosibili phambi kwenkosi yamaNazarene uthi bathu hamba ngayozisheba abantu angazi uthi ngiyakwazi lokho ngicela ungazi inkosi yamakhosi ungangikhohlwa nani amen siyabonga somnganisi siyabonga uNkulunkulu okhokho bethu siyabonga mahawuphalala kusinda abasenkosi sibonela izolo nalamhla sisakubona cela nathi inkosi elanga lidlulile sibheke kuwe njalo sibheke kuwe njalo khululuo wabantwana babantu Nkosi konke ungiphekona kufika lapha kugcina khona ungithethelele Nkosi ayona intando yami ngikhuluma kahle kodwa intando yomuntu kodwa ngiyabonga Nkosi ngoba namhlanje yemthambo wakho Nkosi kusisele nje sawubuyisela umsebenzi oyigcina kaNkulunkulu oya ngengoma yamakhulu 230 nesishiyagalombili yakuthi obaba besonto likashembe babusisa umsebenzi kaNkulunkulu lengoma ke yinde kodwa ngicela ningangibeki icala uzohlabela ilivesi belidlule ngoba yinye 238 khona ivesi engithandayo lokugcina number 6 ilona into engihlosile nodwa kodwa ke yinde yona umthetho kaNkulunkulu awuvumi uma ngihlabelela nona Nkosi busise ukuphakama kwendlela In the Thank You Lou.